laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe teggirɓe diina islam ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala, on Allahjo waɗɗa ko haana yettirede, on Allahjo foɗuɗo so yetti o ɓeydey e dow meɗen nemaji makko ɗin, se dulli e ronki yettude haray nem e lefte makko ɗen no satti. ɓaawo ɗum to wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe nela neliraɗo saabu yurmede rondede tagore, ɓe yettini ko ɓe nela kon fof, hay hunde ala ko ɓe acci sina ɓe yettini e hoore ɓerde laaɓude pos e meɗen ɓen toro Allah subhanahu wa taala yan lahulan ɗum ɓeydo yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe kala jokkitiro laawol ngol ɓe wonno ngol ha ila yawmil qiyamati Allah hara ɗo ngol laawol wonde. amin ya Allah. ɓaawo ɗum haray men salmini on salminago islam, salminago addengol giggol e wowodiral hakkundeji julɓe ɓen so ɓe waɗingol. min wiye on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, nokku kala ko wonɗon e nokku kala no fewdorɗon onon e ɓeygureji moɗon. no andirɗon noon no wowiri noon e jumaje ɗen fof, si o saayi ɗo hewti en fotta ko radio meɗen ɗo woni radio laawol kisal e fottude karamokoɓe meɗen teddude. haray ɓe waɗana en konnguɗi, ɓe ɓeytana en kiika diina meɗen wono Allah wiiri noon fa dakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. andintin belajo ko andintinta ko nafa e gonɗiɓe ɓen. haray ñande o ñande hiɗen heɓude seeɗa seeɗa, kono haray hannde kadi eɗen heɓude e juuɗe karamokoɓe meɗen tedduɓe. e haray miɗo waɗa présentation maɓɓe on ɗo seeɗa ko raɓɓiɗi, inchallahu si watten micro on e sokeje maɓɓe. haray hannde ɗe wondi e Alahajji Ousmane Ahmad Diallo e jooɗoranɓen Bruxelles woni karamokoɓe meɗen, e duɗoranɓen fuɗɗorɓe duɗorade laggine e leydi Sierra Leone ndin, e o école tedduɗo école wiyeteɗo Albadruddin e wonɗo Kenema. ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah hulan ɗon ɓeydu barki e ɓeygure sincuɓɓen nden nokkure ɗon ɗen waɗa barki e meɗen en fof. e haray ko ɗon ɓeɗo karamokoɓe meɗen woni ko fuɗɗi duɗagol e nde hitande 1994. Allah hulan ɗon ɓa himo ɗuuɗi moƴƴere o arsiki en o muyani ɓe ƴettede janngoygol Saudi woni jamia islamiya e ɗum woni madinatul munawwara. haray ɓe waɗi kulliya da'awa e usulu din. haray inchallahu baaɓe maɓɓe no maake Alhaji Ahmad Tidiane Diallo haray hiɓe feƴƴini e nder ɗe balɗe ɗo ɗen jonte ɗiɗi e leydi Bruxelles ndin ɗo. ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah hulan ɗo yaafoɓe. haray ko ɗum ɗo wonno seeɗa komin andintinta fi ɓe karamokoɓe meɗen ɗo. haray miɓe watta micro on e sooke maɓɓe, mbeɗa wiya ko saɗi ko tooli jama wonɓe ɓen heɗade fof. haray ko saɗi ko tooli moɗon oustaz, inchallahu micro on wattama e sookeji moɗon. mbeɗa wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hiɗen wiya alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. ɓaawo ɗum hiɗen yetta joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala, on yettuɗo hoore mum ko adi yettoɓe mo yettudemo, o wiya alhamdulillahi rabbil alamin. hiɗen seeɗo wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko reweteeɗo, ko o bajjo seniiɗo, o alaa kafidiɗɗo, o alaa wallindirteeɗo. on mo annduɗaa ko mawnuɗo haa ka wawɗaa miijaade fii mawnugol makko ngol a waawataa hattinde. haa ino sifiimo e karamokooɓe heewɓe windugol defte, siforimo sifaaji makko ɗi o jojjiɗi kanko joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala. on mo tawata yiitere yiyata ɗum ka aduna ɗo, kadi wawatamo sifaade sifotooɓe, kadi hawtondira e makko ko wiyete feetere.
o jilla e ɗum kañum kadi sansugol zama noon sansatamo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala a hulanamo yiilande bonde kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e gandal makko himo andi pelle ɗen e teddude mum e janɗugol mum ko jelluɗe peesata ko ɗe rondi maaje ɗen e mawnugol mum kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo andi ko ɗe kiloji jelu woni e nder majje ndiyan ɗan himo andi embere toɓɓe ndiyan ko woni e sintude sajude kon himo andi ɗum ko jelu toonji mum ko jelu himo andi kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e konti kaaki wonɗi e leɗɗe ɗen wonɗi e hoore leɗɗe ɗen ma wonɗi e futtude kaako kadi futtata sona kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo andi nde ngol futta himo jenti kangol futti ɗon himo renti kangol futti ɗon himo jenti no ngol futtiri kadi e kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gandal makko ngal e yettore makko nden hiɗen sifomo sifaji ɗi o sifari hoore makko e ɗen nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam sifi e makko madama niwre jemma heno niɓɓite e niwre muɗum e jalbeni ñalorma ko jalbitata e muɗum on mo tawata kammugo wawali mo wirnude ha sago nguya o ronka yiide nguya kammuli jeɗɗi o yetti ka himo fawidiri ɗi himo andi ko woni nder majji himo renti ɗi fuu leydi go kadi wirnali mo yigol ndiya leydi o wi kadi ko leydi jeɗɗi hina maayo go kadi ko wirnimo sago o ronka yiide ngoya maayo himo andi ko woni kamma nder maayo ha ko woni e ndenka makko hina fello kadi e mawnugol mum ha tawata jomiraɗo subhanahu wa ta'ala anda ko woni nder maggo oɗo scientifique fi mawnugol makko ha janggo e mum wawata sifade ɗum no hiɗen toromo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e dendangal heeɗiɓen e oɗo radio meɗen e nokku kala ka o woniri haray yo Allah subhanahu wa ta'ala hafran en junubaji meɗen yafano e mawɓe men feƴƴimɓe ɓen o moɓiranni kadi ko galle makko aljanna haray ɓaawo ɗum duwanoɗen nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam on mo annduɗa wonde makko Allah subhanahu wa ta'ala nenirimo ko yurmede wonande tagore nden kanko e ɓengure makko fof hiɗen duwanoɓe kadi hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo moɓiɗonen ene makko ka galle makko janngo yawmal qiyamati ñande tawata wonki e jawdi ɓiɗɗo e jawdi woni ko nafoyta si wona arduɗo e yurmede ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala summa amma ba'd haray min salmini on salminagol islam mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray wano maki ɗon noon ustad ɓuuri hara inchallah en salmini jama fof goto kala no ka woni e goto kala no yiɗiri salminede hawtutude salminago meɗen wiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko wano wowiri noon ko paykum moɗon woɓɓe moɗon mano wawa wonde ko miñira woɓɓe moɗon wona ko kotiraɓe woɓɓe wonɓe heɗade goo kono haray menen kadi tawta fewdo ɗo haray karamukoɓe amen no heɗade men miñiraɓe amen no heɗade men bappiraɓe amen no heɗade men e kala nokku kala ka neɗɗo woniri musidɓe julɓe haray min wi on yo Allah subhanahu wa ta'ala on nafiren oɗo waaju mo wonɗen nafito mo wonɗen e yewtude ɗo yo Allah taw waɗa kadi hara musidɗo wonɗo yewtude hara ko yewtude ko fi Allah onon kadi heɗɗoron fi Allah nanon ko woni muɗum kon nafitoron wonon ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɓuri moƴƴude ko ɓen heɗitotoɓe e yewtere nde ɓe ƴetta ko moƴƴi kon yo Allah waɗon e maɓɓe haray mawdu meɗen on hannde woni titre yewtere meɗen nden hannde haray ko honɗum woni mawqif ahlu sunnati wal jama'a min mas'alati takfir ko honɗum woni e laawol nde ɗo fedde e laawol oɗo jama wiyeteɗo ahlu sunna wal jama'a ko honɗum kamɓe ɓe yi'i e ko wiyete o heeferɗingol goɗɗo o salmingol Cheikh Ousmane en ɗon Cheikh Ousmane weɗo ko kamkoɓe meɗe wona andirɗon noon ko kamkoɓe amen ɓe jannimen Sierra Leone moƴƴa ɓe yanngori Sierra Leone toon ɓe janggi toon ha ɓe hewti Madina Munawwara ga ɓe janggi ga ɓe gayni ɓe footi ha ɓe woni tollodaɓe moɗon toon kadi haray hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla moƴƴin alhaaliji ɗin hakkudeji meɗen ɓeɗo ko karamkoɓe amen tedduɓe girandema Sierra Leone ha hewti Madina Munawwara ha ɓe hewti Sierra Leone kadi ɓe jeeya e yimɓe jannuɓe lan gam weltaniɓe moƴƴa miɗe tori on onon kadi yo weltanoɓe jogitoɗon ɓe hattinirde jogagol ko ademo ko ba aden tedduɗo aden jawma faamu jawma gandal jawma muñal haray min salminiɓe ɗon Cheikh Ousmane haray mi salmini on ɗon ko gueɗal jo moɗon talibaji moɗon Issa Sall ansar islamique
college hay mi dotori on kadi yafagol fatunde Cheikh Bari hay na wiya jazakumullahu anna wa lil islam khairal jaza wakilaroji di fo meden nande para yalla subhanahu wa ta'ala yobon ko buri moƴƴude joddi amin naam haray joni wonno den wiide haray ko ɗum woni dambugal ngal wonɗe yewtengal hannde haray ko honɗum woni mawqif Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah fi masalati takfir ko honɗum ɓe woni kamɓe ɓe wii e fi heefirɗingol goɗɗo hara heɗoɗen no ngol ɗo laawol hina wiigol ko laawol ngol mimmi suɓi ma an suɓiɗa ko laawol ngol tawɗa nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ko e dow ɗum woni ko ɓe wuuri e sahabaɓe maɓɓe ɓen kadi ko e dow ngol ɗo woni ko wuuri haray ko ngol ɗo woni te laawol Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah hina feddinaninde hoore mum haray yen faamu wondema laawi ɗin e ɗuɗugol mum si tawi woopi ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakiri ɗon haray yen anndugol laawol ɗon naɓata jommum ka moƴƴere Allah nde woni ɗon ɗum noon haray Allah subahanahu wa ta'ala ko wi en in tuti'uhu tahtadu si tawi tun en ɗoftike nelaaɗon en feewa ɗon noon haray laawol nelaaɗo meɗen on sallah sallam ko ngol woni wiyetengol laawol Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah haray kamɓe noon ko honɗum woni aqida maɓɓe on e kamɓe e yimɓe feƴƴuɓe hikkiɓe maɓɓe fuu ko honɗum ɓe wonno ko ɓe wiya fi o ɗo heferɗingol goɗɗo haray hiɗen wiya wa billahi tawfiq wondema no kamɓe annahum la yukaffiruna ahadan bi aynihi min almuslimin kamɓe ɓe heefirɗirta gooto e toɗɗagol mo e julɓe ɓe wiya kaarijo ko kefere toɗɗomo direct hara ko waɗɗitiɗo bakkatuji ko waɗɗiti hayso ko waɗɗo bakkatu ko heefirɗin tan mo taho si wona ɓaawo heɓugol hujja heɓugol dalil mono wawata heefirɗinde on accuɗo konko wiyanoɗon ko on tuma tawata kadi sartiji ɗin hino timme muɗum hino pottiti kañum kadi hino haɗiti dendagal haɗoje ɗen ko haɗata on tigi wonde julɗo kon tawa ɗum kadi hiɓe yanana ɗum no woodi e makko haray no itti kala ko wiyete jiɓaye woni e majjere ma ɗum e wiigol no wawa no gasa ko kefero ma na o kefero hara ko wiyete kon jiɓayeno e muɗum kamɓe ɗiɗo piiji fof haray ala ton si ho goɗɗo mo heefirɗine wo hara ɗum kañum kadi no annire wa ma'lumu anna zalika yakunu fil umuri khafiya wo ɗum kañum kadi tawa ko e hunde e wonde hino suuɗi allati tahtaju ila kashfin wa bayan ko taw hara ko nden hunde wiyeede goɗɗo ko kefeero ɗum no haton jini fencutugol laɓɓina humpito ko woni nder kon taw hara ɗum hino luutondiri e hunde ko feeñi kon andi goɗɗo sino suuɗi hunde e kon feeñi e makko kon a wawata ñaawirde ko suuɗi e makko kon wi'a ko ɗum ɗon ñaawitirtama koko feññini kon o yiiɗa e makko o wima ko ɗum ɗo o woni ko ɗon jaɓata taw ha no sa yoyi ko woopi ɗum ɗon o hinni wano honno wano yeddugol woodede joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum ko jeeya ɗum ko heferɗinta goɗɗo si tawi en felliti wondema on tigi o yeddi on ni Allah ala e ma ɗum hon ɗum fennugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum fennugol nelaɓe fo wi'a ko ɓe nela kon hina gonga ma ɗum fennugol timmode nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wondema ko kanko woni khatamal anbiya wondema annabajo go arata ɓawa makko e ko wona e ɗum ɗo e piiji ɗi ena andita hara diina on hino jaɓiri e biddarura haray ko ɗiɗo piiji si tawi ɗiɗo waɗi on tuma haray si wawe ñawede makko ko kefeero kadi ko honno noon wala yukaffiruna al mukrah gollawol ɗo ɓe heefirɗinta neɗɗo forsaɗo si tawi hara ɓernde makko nden hinde tabiti ka limanagal kadi ko wano noon ɓe heefirɗinta hay goto e julɓe ɓen e bakkatu mo waɗi hay si tawi noon bakkatuji ɗin ko jeeyaɗe e bakkatuji mawɗi ɗin ɗi anduɗe wondema nela sa sallam heno maka nen wondema heno woodi e junubaji ko wiyete min kaba'ir zunub no jeeya e majji a shirkangol Allah taw walaw kana min kaba'ir zunubi allati hiya duna shirk afwan hay si tawi bakkatuji ɗin koye bakkatuji mawɗi jeeya ɗi jeeyaka tawata hina e shirku ɗi ɓay shirku on Allah subhanahu wa ta'ala wi en o yafato kala bakkatuji ɗi sona shirk o wi kamɓe kadi ko noon ɓe ñaawitirta kañum kadi neɗɗo so huuwi kuugal wattiraygal mo wiyeteeɗo yani wattaygal mo ko kefeero wala yahkumuna ala murtakibiha bil kufr fii goɗɗo golli gollal tun wiyetegal ko kefeero gollanogal yiyen tun o gollingal ɗon wiyen o woni kefeero o woye wa innama yahkumuna alayhi bil fisq hare kamɓe ko ɓe ñaawata e dow makko ko o woni fasigi taw
wa naqsil iman wondema iman makko hino ɗuyti ma lam yastahilla zambahu fanni jam e bakkatuji makko ɗin mbimanaɗi tabitali wonde wiigol wonde makko wooli kon ɗum ɗo ko goonga wano wiɗen shirkangol Allah ma e dow muɗum kadi ma yeddugol nelaɗo ma yedda ko Allah subhanahu wa ta'ala wonde ma hino wodede Allah ngol o wi wondema haysi tawi jiyaɗo maayi e dow bakkatu kono hara ko wona shirka kamɓe haray ɓe wawata ñinnude e dow makko wondema haray ko aaden kefeero taw haray ko ɗum kamɓe woni laawol maɓɓe ngol ɓe wi haray fiyake makko ko yiltudo kaka Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o lettanmo si o yiɗi kadi o hafranamo ɗum ɗon noon serti e feddeji ko ono toon feddeji majjuɗi ñaaway ɗi wondema haray neɗɗo so golli gollal bakkatu wiyeteɗe bakkatuji mawɗi ɗin wondema haray kamɓe ɓe ñaawidira to wondema ko kefeero ma ɗum ko luttowo ka yite ɗum ɗon hino serti e ɓen ɗon saabu noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o dalani en ka deftere makko teddunde e suratul nisa aya 4:9 o wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi kanko jomiraɗo o daali ka deftere makko wondema kanko Allah o yaafotako nde o kafidete e goɗɗum himo yaafo noon ko hewta e shirk wonande on mo haaji kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi noon kala on shirkanɗo Allah kafotoɗo Allah e goɗɗum go haray yo andude o faggitike bakkatu mawɗo ko ɗum woni ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yewten e suratul nisa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali kadi e deftere makko teddunde ne kañum kadi fayin e suratul zumar aya 53 o wi wondema kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim o wi ko ono yo jeyaɓe an fantimɓe bakkatuji e hoore muɗum watan taƴo e yurmede Allah nden dey ande Allah subhanahu wa ta'ala himo hafra bakkatuji ɗin ɗi fuu majji kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko hafrano ko yurmeteɗo yo Allah hafrange yo Allah yurmo en kadi ko wanda noon kañum kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe jertini ɓe haɗi wondema nde goɗɗo hefirɗinita goɗɗo ko alda e dalil ko alda e hujja feeñuɗo sabu noon nela sallam ɓe maaki ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo kala neɗɗo wiyanɗo siɗɗo mum ko an yo kefeero fewtitamo siɗɗo ma wiyamo ko an yo kefeero ya andu haray ɗum ɗo ongol konngol ngo wolɗa ɗon ngol yeeyama hakkunde mon onon ɗiɗo ngol woni hakkunde mon onon ɗiɗo haray ko no woni si tawi kono wirɗamo noon ko kefeero donc haray ɗum ɗon tabiti e makko si tawi noon a wimo ko kefeero harare na o kefeero Allah kañum hefirɗinamo ya andu haray konngol ngol ko e ma ruttoto ko wana noon kadi nabi sallam e maaki man da'a rajulan bil kufri kala nodduɗo gorko o wi noddirimo kefeero o wi ko ayyo kefeero ma o wiyamo ko ayyo gaño Allah wa laysa kadhalika hara tawa ɗum wonira noon wosi ona yem andugol konngol ngol o wi ko e makko kanko neɗɗo o ruttoto ko wana noon kadi kamɓe fa inna Allah sallam ɓe maaki la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalika ɓe maaki kamɓe nela sallam ɓe maaki neɗɗo werlotako siɗɗo mum wiyata siɗɗo mum konngol wigol mo ko an yo fasiqijo ma o wiya ko an yo kefeero sona o yo faamu ngol konngol ngol o wooli siɗɗo makko ngol ruttoto e makko si tawi mo wi on hina no woniri hina o fasiqijo hina o kefeero wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatli ɓe maaki kamɓe nela sallam haray kala wiɗo siɗɗo mum ko an yo kefeero wo haray wiigol muɗum hino wawa wargol mo ɗum noon haray waye reeno e konnguɗi ɗi wonɗen wolde ɗi sabu noon ñaawgol goɗɗo wiya ko kefeero ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala accidaten e muɗum sona ɓe heferɗini ɓen eno yireten noon e darso on yeeso nela sallallahu alaihi wasallam e maaki wa idha qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba biha ahaduhuma ono wiɗen noon nane si tawi neɗɗo o wiimo siɗɗo makko julɗo ko an yo kefeero yo andu haray o waɗi konngol ngol hakkude maɓɓe si tawi ko non woniri ko kefeero haray ɗum tabiti ko kefeero kono si tawina ɗum o wimo ɗum ɗo tun haray yo andu konngol ngol ko e makko kanko ruttoto e faamu noon mazhab Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah kamɓe heɓe sendidira konngol werlangol mutlak werlangol ni tun
e dow yimɓe waɗuɓe bid'a ɓen e geddi ɓen ma ɗum waɗuɓe ko wiyete kon keferagal wa baynal hukmi ala sakhsin muayyan hiɓe sendidira kamɓe ɗum ɗo konngol werlagol to wigol heferɓe ɓen ma wigol yimɓe yedduɓe ɓen ɗum hiɓe sendidiri ɗum e di konngol tabitugol e neɗɗo hara ko neɗɗo anda ɗo wi'e ko oɗo ko kefero mimman sabata islamuhu bi yaqin on mo tawata hara l'islam mum on hino wonirno e hoore seede yagal e hoore yaqin e hoore mo fellituno kono hara kon ɗum woni ko waɗi ha ɓe noddirimo ɗum ɗon ko tawa ko wiyete bid'a woni ko waɗi bid'a e bid'aji sabu imma hara ma o yeddi Allah ma ɗum o façon inni o waɗi fasiki yagal ma ɗum o waɗi goɗɗum ko waɗatamo kefero fala yahkumuna alayhi bidhalik hatta yubayyana lahu alhaq kamɓe ɓe ñawata e dow makko o woni kefero ha ɓe heɓa dalil e dow wonde makko o wolli ɗo ko e dow ko no o woniri ni wonde ma hiyi ko kefero kono noon ɓe heɓita on dalil wa dhalika bi iqamati lhujjati ko heɓugol hujja feeñuɗo dalil feeñuɗo e ittugol kala ko wiyete ko nanditata e muɗum sikke hara ala e muɗum wa hadha fi l ashya'i l khafiya la fi l umuri zahira kono noon en faamu hara ɗiɗo ko e piiji suuɗiɗi ɗin na e piiji feeñuɗi ɗin kadi sabu nanon neɗɗo no suuɗa goɗɗum e wawata ñawitirtemo ko suuɗi kon koko feññini kon ñawitirtenmo wala yukaffiruna al muayyan illa ida tahaqqaqat fihi shurut wantafa'at al mawani kamɓe ɓe hefirnirta goɗɗo toɗɗaɗo ni tun e wi'a ko kefero si wona tuma sartiji ɗi wi'aɗi ɗin yanti e makko e kadi itti e makko kala ko dendangal ko haɗayno neɗɗo wonde e gomɗinɗo ko on tuma ɓe ñawata e makko ko kefero hara ko immorde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni ko heferɗinimo e konngol maɗum e konngol nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam sabu na noon tippude oɗo hadis hare no hulɓinani e musidɓe julɓe muradu moƴƴuru yo goɗɗo daro tun wiya kaari o waɗi hunde kaari hande e awa ɗum waɗima ko kefero ma a ɓen ko heferɓe noon terte ɓen fi tun mo waɗi ko wiyete ko tawata heferɗinal mo ko wiyete bid'a e ko bakkatu hara o waɗi kono hara en andu heferɗingo ko konngol mawnugol sabu noon heɗoɗen oɗo hadis immorɗo e oɗo sahabajo tedduɗo no wiye Aba Hurayra mo nela sa sallam jammi Aba Hurayra Abdourahmane ibn Sakhr Dawsi yurme dallawne makko o wi womi nannino nela sa sallam e maka wo hari woni no worɓe ɗiɗo e bani Israila en wo tawi oya on ko waɗowo bakkatuji ko heewuɗo geddi oya on ko neɗɗo tinniɗo ka diina o wi wo tawi ñande wo oɗo neɗɗo moƴƴuɗo tinniɗo ka diina o aray o tawa oya neɗɗo raɓɓinɗiniɗo ka diina hino waɗa bakkatuji o inna mo he koni raɓɓinɗino accu waɗugol o bakkatu wo ñande si o haɗimo hande si woni kadi balɗe o arti o tawtamo kadi o inna he raɓɓinɗino koni waɗugol o bakkatu koni accu ha ñande go oya wimo mo woni wajaɗo o inni he accidan e Allah accidan hakkunde amin e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ka ko a nelaɗo e an wondema ya rena ko an ayna tammi ko an andi si miɗo moƴƴi si mi moƴƴa on tuma nde ñande tawi metti oɗo neɗɗo tinninoɗo wonnoɗo tinnade e laawol Allah mettimo nde ñande ko oɗa jaabimo kon sabu ngol konngol ko oɗo jaabimo ɗum o wi mi wondiri Allah ya andude an Allah yafantako ma ɗum awa o wi hawa ya andude Allah subhanahu wa ta'ala natatama aljanna wo ɓay woli ngol ɗo konngol Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe ɓe ɗinnon ɗum woni ɓe ɗinnon ɓe maayi ɓe moɓidira ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah moɓoyɓe o wi'ani oɗo neɗɗo tinninoɗo wonnoɗo wiide siɗɗo mum on yo raɓɓindino e bone on o wi ene a wonno an hari ko a wonni ko andi fi am min Allah ma hiɗa jogino ko woni kon e ɓudora an on ko ɗa anduno komi hoddirta kon ko an jogi hoddiro an on ko an andi ko on ɗum mi waɗata ɗa andi ko on ɗum mi ñaawe kaarijo ma ko mi ñaawe kaarijo ko an jogi ɗum on tuma o wiyani ko an jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyani neɗɗo wonnoɗo wadde bakka toon o wiyani mo feƴƴunata aljanna o wiyani oɗa wonnoɗo tinnade wiyani ɗo siɗɗo mum on wondema so o maayi ko yiite o fokkiti wondema Allah hafarantamo bakkatuji makko ni o inni isabu bihi lannar o inni malaka ɓen ƴette o naɓɓon ka yiite si ɓen ɗon haren hulɓini sabuna noon haray o ƴettiran place Allah wigol wondema sa maayi a naata yiite sa yi goɗɗon waɗa ko boni si ɗan wawi mo waajade waajomo waajoramo hikma pottinamo e muɗum si o jaɓi wata yahu wigol awa kaari ɓay ko ni tun o wayi oɗo ko tongimo natugol e jahannama ko mayde nden ɗum nayi juuɗo ma woni Allah subhanahu wa ta'ala si goɗɗo rewimo ha o maayi o ƴettimo naɓɓi yiite
goto landota ko Allah ko fi honno waɗani ɗum si a yeddimo kadi ha maayo ƴettima o naɓi aljanna kadi goto landota ko mo ko fi honno naɓanimo aljanna ɗum koye juuɗe makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni ko ɗum waɗi Aba Hurayra o maake yurmede Allah no makko o inni wallazi nafsi biyadi la takallamu bi kalimatin aw baqat duniyahu wa akhiratahu o wi neɗɗo hino heewi ka wolata konngol tawa o annda konngol ngol teddeni maggol on e bonne maggol on tawata hingol waawaynomo bonnande fi aduna makko on e fi lahara makko on fof hara kono kanko mo ƴetti ɗum ko konngol hayfungol o wi wondema toujours nde ɗo fedde Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah wondema ko ɓurɓe heewde mawningo e yimɓe ɓen hulugol Allah subhanahu wa ta'ala fi e ngal dambugal wiyetengal babu takfir hiɓe heewi kulol Allah e muɗum hiɓe heewi renade ɓuri e feddeji ɗin fof lianna takfir al muslim sabu noon fen e heefirɗingol julɗo o wi mas'alatun khatiratun ɗum ko mas'ala hulɓiniɗo noon wigol neɗɗo ko an yo keefero ma neɗɗo ko keefero so maayi ko fokkutuɗo jahannama yewtugol sifa ɗi konguɗi ko hunde mawde noon ko hunde mawnude ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala waray no waɗɗi hino hanani en ka pottitoɗen ɗin konguɗi ko alda e dalil wondema oɗo ko keefero sabuna noon asli on e julɗo on ko feeñi kon e makko ko nunɗal e wonugol makko e l'islam makko e nundugol makko ngol ko ɗum woni asli on ka julɗo no wawi asli on ka ñamete ko ɓe inni asli on ka ñameteji koko dagi ha dalil ara jippo wiya en awa ɗum ɗo har mi pottite ɗum ɗo kono amma asli on ka ara num haray fof koko dagi wiyete ñameteji ɗin awa ko noon kadi julɗo o ko considirte kanko julɗo o ko laaɓuɗo ko nunɗuɗo ko yiɗuɗo Allah subhanahu wa ta'ala ha noon goɗɗum go jola e makko ko pottinta wondema haray na e ɗum ɗon o woni si ɗum ɗon noon heɓike dalilu shar'i pottin ɗum wondema haray oɗo hina o julɗo haray ma o waɗi ko tawata yaltinamo e kaɗo dina ko on tuma ha toon jini hani noon wiyede awa oɗo haray o heferɗini ɗum kañum kadi hara koye ma tippa e dalil wa minha yambaghi al ihtiraz waray ɗum no hani pottitede muɗum rene muradu moƴƴunu si e heferɗingol goɗɗo ko tawata e mara laawol e muɗum e mara dalil e muɗum o haray dambugal ngal wiyetengal fi heferɗingol goɗɗo ko dambugal mawnugal on mo anda noon ko waɗɗi kon e muɗum o serata himo hoya e muɗum himo majja wo sabu ko ɗum waɗi haray heewɓe e karmakoɓe meɗen marɓe gande ɓen e karmakoɓe feƴƴunoɓe ɓen kamɓe ɓe hisino e ngal dambugal sabu ɓe jaɓano natude e maggal fi dambugal heferɗingol goɗɗo kono noon wa agdama alayhi mubtadi'una fa sakatu haray ari e maggal yimɓe fuɗɗotoɓe hesum ɓen ɓe yani e ngol laawol ngol tawayno karamakoɓe meɗen mawɓe kañum hisino jaɓano natude muɗum pottiti accidi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ñawugol nden ɗon ñawoje o haray fahin ngol laawol wiyetengol laawol Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah fi ka dambugal heferɗingol ɗo kamɓe hiɓe ñaawa e hoore yimɓe ɓen ko feeñi e maɓɓe kon si ɓe feeñini wondema ko ɓe julɓe ɓe ñaawa ɓe hi ko ɓe julɓe ka feeñi e ka wirni si ɓe feeñini ko ɓe heferɓe ɓe ñaawana ɓe ka ɓe wi ɗon kadi hukkima lahum bil kufri zahiran wa batina on tuma kadi ɓe ñaawa e dow maɓɓe wondema ko ɓe heferɓe ka feeñi o e ka wirni o kono noon koko alda e wiɗagol ko woni nder kon ko ɓe suuɗi kon koko ɓe feeñini kon ɓe jaɓata ko ɗum waɗi kadi en andi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam heewino e araynoɓe feññina yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiya ko ɓe julɓe kono haray ɓe suuɗi goɗɗum ngo nder ton kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum ko wiyayno haray dey ko miɗo ñaawirten ko feeñi kon mi acci ko wirni kon e juuɗe Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko suuɗu ɗon ko ga ɓerɗe moɗon wo sabu noon e ngol ɗo kulol mawnugol e fi ngal dambugal ɗo fi heferɗingol haray kamɓe fahum la yataraddaduna fi takfir man kaffarahu Allahu ta'ala kono noon e hoore ngol renagol yimɓe Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah fof e ngol ɗo laawol e hoore pottitagol maɓɓe fuu e hoore hulugol maɓɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ɗum ɗo fof kadi dey haɗataɓe noon de heferɗingol on mo Allah subhanahu wa ta'ala hefin ɗini e nelaɗo muɗum o sallallahu alayhi wa sallam sabuna noon ayeje maɗum nusus shar'iyya on woni ko qur'ana on ma ko ka dalil ka immorde ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗa tindini ɗum ɗon wondema kala on waɗɗitiɗo ko hefirɗinirta woni gollal ngal woni ko ka gollal maka ka konngol haray on ɗon o woni kefero bal jaalu takfir al kafir min usulihim fil itiqad haray hino jeeya e aqida to Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah on e no jeeya e aqida maɓɓe on heferɗingol on saliɗo
diina kan on salido gomdinde Allah subhanahu wa ta'ala tawa kadi ko sali dum ka finde liman ka duwano fibude don ka berne makko tawa on no sali dum kambe kadi be jabi on ma on ko kefero be nyaawi kadi be jabi kanyum kadi wa hakamu bi kufri man lam yukaffirul kafir be jabi kanyum kadi be kambe ngol do laawol no jabi kadi wonde ma hefer dingol on mo hefer dinali kefero kadi bi mana yewterne ko faandi den wonde ma hibe jabi wonde ma mo sariya Allah on ma sunna ni sallallahu alaihi wasallam on hino jabi wonde mawdo ko kefero Ahlou Sounnah Wa'l Jama'ah no jabi ngol don laawol hibe jabi non kadi hefer ningol on jogi do ka finde mudum wonde makko Allah wi ko hinano yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala tawno toddima ko kefero ma dum hefer ningol ma dum on wiido goddo ko kefero goddo kan hara ko kefero tawata an a innali ko kefero hara hibe hefer nimma an kadi an waddo dum don donc ya jabu wonde mo Allah hefer dinno ko kefero so na dum hara kambe kadi be kontuma ko kefero hara wane dum non kadi be inni wo afa on keferagal kadi wal al kufar fi shar'i sinfani wo heferagal ngal non ka sharia ko noneji didi no wodi kufarun asliyun heferbe hara be do ka lasli gila ka lasli ko be heferbe undu wonbe woni ben allazina lam yadkhulu fi dinil islam aslan yimbe be natali kal islam ben fiu ben lande saka ben siko julbe ben siko heferbe ben ko no anda ko heferbe wa humud dahriyun yimbe aduna yanko hara jabali wiide ko no jogi dina o e yimbe be falasifa shirku be do fu e majus yimbe rewano be giteli e ma yimbe reway be sanamu be do fu l'islamon hino jabi wonde mako be heferbe donc ka deftere Allah e yahudiyanko be nasara dum do fu ko dalil timmudo immorde ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e be jaba e be jabano e der yahudiyanko be nasara dinira no ki dina wo hina dina fewndo ka annabajo fewndi don hina ba on annabajo non fejjude kadi woni ko be jabi dina go donc hara be do l'islam on hino jabi be do ko heferbe wa ijma'ul muslimin julbe ben kanyum kadi no fottani wonde ma hara be do ko heferbe hara wonde ma maybe mabbe ben kanyum kadi ko luttinete be kayite laawolkisal ko laawol pe hara no harminanabe kanyum kadi natugol yite hara fiyake mabbe on ko anda dum ka dina kanyum kadi sabu nanon jomiraado subhanahu wa ta'ala o dali qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون جميرا سبحانه الله ويحبه بين بقوم دينالي الله سبحانه وتعالى بحتى لهم تاي بقوم دينالي نيلان درنغال كدي بحرمنالي كو الله سبحانه وتعالى حرمني كانكو إنلا دوما كون بدين نراكي بونا لدين غونغا كان إمورد بييمبه دفته ها بإتا ويته كون جزية دواني لمبو كو بدوانو إتو دكون بإتا دون هور هاركو بهويبه be do Allah subhanahu wa ta'ala nyaawi mabbe ko be heferbe donc haray dum do laawo ngo kany kadi no jabi be do ko heferbe hino ton kany kadi wete be al murtaddun ko naatu non be l'islam ka aranu kono be murti kadi be yalti don ben kanyum kadi ko dambiti be kal islam kono non haray no fuda ka berde mabbe fibugol fibande ma dum gollugol golle ma dum wolugol kongol ngol tawata heno yaltibe kan der l'islam fa yukaffaruna bizalika ben kanyum kadi no heferni le sabu dum don wa in qamu bi ba'd sha'air al-islam hay sitayno medarani ke yoga e laawi l'islam go yoga e tugale ko l'islam go wigo wana dum don haray hino holli kadi toujours haray ben kanyum kadi ko be heferbe bay haray be jabuno l'islam ko aranu ko no be yiltibe be yalti kadi no jeya ben non kal batiniya wa ghulatu rafida wal qadiyaniya wa nahwihim e ko nandi tata be do o wi wal kufru naqidul iman wo ko wete ko keferagal dum ko fiba bonnata finde iman go dum ko lutondire e imana no lutondire ko wete ko gomnigol Allah subhanahu wa ta'ala illa anna al kufra fi lisan shar'i kufran wa inna no yafamu wonde makko ko wete keferagal ka dengal sharia ko façon didi ko façon geddi didi إذ يرد الكفر في بعض النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج عن الملة وسبنا وند الله سبحانه وتعالى هنا يوتا إنك دفتر مكو ما دون كسنة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كويتكم كيف رجل ويقول يدقول حردون كو يالتنا يدون يدر دينك وأحيانا أخرى يراد به الكفر غير المخرج عن الملة وند هاي نوي كيف رجل
hara kongol ngol ko kongol keferagal wola ka deftere Allah maka sunna Rasul sallam kono tawa dum yaltinalun te dina kan wa zalika anna lil kufri shu'ban sabuna non wonde maw keferagal ko wete kany kadi no mari cuubi no mari laawi kama anna lil iman shu'ban wan woni non imanagal kadi no mari gebe no mari pecce hina imanagal hina feccere wotere wan woni non keferagal kadi na feccere wotere wa kama anna al iman qawlun wa amal ko wano non se andi de wonde ma imanagal ko kongol e gollal ko wano non kanyum kadi keferagal ko kongol e ka kuugal kanyum kadi o wi ko wiete geddi ko e zunubaji ko dum do fu ko pecce jeya dum e pecce keferagal wano woniri non kanyum kadi doftagol Allah ngol subhanahu wa ta'ala ngol fu maggol kanyum kadi no mari gebe ka wiete non ka iman ka gomdingol jomiraado subhanahu wa ta'ala no jeya wa min usul ahli sunnati wal jamaa hino jeya e finde e bindere ko ahlu sunna wal jamaa ngol do laawol jogiti annahu min al mumkin an yajtami'a fil abdi al iman wa ba'd shu'ab al kufri wo hino jeya ko laawol ahlu sunna wal jamaa jogiti wonde ma hino waawa dagade e neɗɗo on e oɗo jiyaɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala haray mo mari ka pecce ka imanagal wano noon kañum kadi haray mo mari geɓe kañum kadi e naafiqiyagal kono hara ngal naafiqiyagal ngal o jogi ko tawa ngal kañum kadi ngal laatu naafi aslal iman ngol wawata firtude bindere iman ko wonno e makko kon e haqiqa imanagal ngal ka ɓernde makko wano woni noon woni kadi wowal kufru dhu usulin wa shu'abin mutafawita wo keferagal ngal kañum kadi ko marɗum daƴƴe e pecce sertude kañum kadi ɓurodirɗe kadi no jeeya e majje ko tawata yaltinayi neɗɗon e diina kan hino jeeya e on keferagal kañum ko tawata yaltinta neɗɗo e diina kan o wi wa yaqa'ul kufru bi itiqadil qalb wo neɗɗo hino wonira kefero sabu fiɓugol ka ɓernde ma ɗum ka gollal ma ɗum ka konngol ma ɗum ka sikkitagol ma ɗum ka accugol amma no ko wiyete kon keferagal ngal o yeddugol ko wiyete kufr inda ahli sunna wal jamaa isman ɓe wi ɗum ko geɓe ɗiɗi geɓal aranal ngal ko kufrun akbar mukhrijun anil milla aɗay ɗum ɗon e yewta e pecce maggal on geɓal ɗimmal ngal ko kufrun asghar hayru mukhrijun min al milla geɓal ɗimmal ngal ko keferagal tosogal ngal tawata ngal yaltinta neɗɗon e diina kam haray noon attoren ngal wiyetengal kufrun akbar mukhrijun anil milla haray heferagal mawnugal ngal yaltinel ngal e diina ngal haray ngal ko honɗum woni ngal ko huwa ma yunakidul iman wa yubtilul islam ko ngal tawata hino luuti ko woni kon gonɗinal bi mana hinaka gonɗinal ngal jeeya ngal firti ko wiyete kon imanu billah hingal bonna l'islamu kadi tawa ngal luttina jooma mum e yiite wa yakunu bil itiqad ngal noon hino wawa wonirde fiɓugol ka ɓernde wal qawli e ka konngol wal fi'li e ka golle wa shakki e ka sikkitagol wa tarki e ka accugol wal irade e ka ɗurnagol wal istikbar e ka mawnitinagol hara ɗiɗo fof ko geɓe ko wiyetegal e keferagal yaltinaygal e diina kan amma noon al kufrul akbar anwa'u minha ha joni ko e keferagal mawnugal ngal wonɗen e yewtude o wi kufrul inkar wal juhud wa takzib no jeeya e ko wiyete kon keferagal yeddugol ɗum woni añugol e salagol e fennugol ɗum ko honno kañum kadi wata wonirde o wi ɗum koko tawata hino feeñi kon kaka feeñugol imana ka konguɗi kara no feeñi ka e konngol ko on tigi woli kon e ko suuɗi kon misla hon ɗum wano exemple wano hon ɗum itiqadi kasbir ar-rusul wano fiɓugol ka ɓernde muɗum fennugol nulaaɓe ɓen ɗum ko jeeya ɗum e heferagal ka geɓe mawnude wa anna ikhbarahu anil haqqi bi khilafil waqi wondema ɓeɗo ne laaɓe ko ɓe yettini kon e gonga ɗum hino lutodiri e ko fewndi kon bimana fenna ɓe wiya ko ɓe wi kon hina non woniri ma ɗum nodditagol e noddugol wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wondema ko addi kon hino lutodiri e ko woni gonga kon bimana nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hina gonga addi ma ɗum nodditagol kañum kadi fahin aaƴagol wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino harmini hunde hara o harminade ma ɗum dagina hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala harminno ɗum ɗo fof kañum kadi hara no lutondire yamiroɗe Allah nden haray ɗum ɗo kañum kadi no jeeya ka keferagal mawnugal
قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أسفل اليوتين سورة العنكبوت آية 9 وي على فوتو دو تونيده على فوتو دو yedde bakkon ninde toñi ka Allah subhanahu wa ta'ala hayuti on fefindi do happi e jomiraado subhanahu wa ta'ala fenande ma dum o fenni gonga on e tawata on gonga ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala addi Allah wi enen non dum do wawali jahannam wawali yenude wonande be yimbe heferbe do dum woni hare holli jaka wondema si tawi goddo fodanama jahannam hare ngandi ko keferagal ngal nabi moton dum don no jeya ko wiete kon kufrul inkar amma kufrul al-iba'i wal istikbar ma at-tasdiq ngal do ko wiete ko heferagal salagol e mawnintinagol ma at-tasdiq wondude non hara ko gongi hara mo gongini himo andi ko gona wolane de ko gonga kono non sabu salagol gol e mawnintinagol gol hadamo dum do kanyum kadi no jeya e heferagal go hara gebe ka gebe mawde kadi o wi ko woni dum ko huwa ko adamul inqiyad wal iz'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran ma al ilmi bihi wa ma'rifatihi باطنا وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه لكنه يرفض اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وي كون woni gal don keferagal salagol mawnitinagol e wondude non haare ino andi ko gonga wo dum ko fibbugol ka bernde mudum salanagol nelaadon sallallahu alaihi wasallam pottito e ko addi kon ka feeñi don ka gandal ma dum ka suudi kon e hoore non wonde ma haray mo andi ko woni der kon e ko woni gonga kon fu ko gonga kono non wazalika bi an yuqirra anna ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun haray mo felliti kadi ko ne rasul sallallahu addi kon ko gonga kono himo sali salagol makko gol ko mawnintinare makko nen e salagol makko gol hadi mo o jabude dum non wonde ma haray ko nela don sallallahu alaihi wasallam addi kon ko gonga ko immode kadi ka jomiraado subhanahu wa ta'ala kono salojo ko nelaado addi kon wa ihtiqaran lil haqqi wa ahli kono hara ko yawitagol yimbe yawitagol gonga yimbe jokkube ben sabu ko yawiti be do yimbe kon wigol hinasifa be do jokkayno dum do hare ko sabu dum don wadi so yeddi hare o do kanyum kadi o tawama e yeddube ben ka kufru iblis wano iblis a yeddirno fa innahu lam yajhad iblisa o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala kono non o salaki wonde ma Allah no wodi himo andi kadi ko yamira kon ko gonga kono ko hadimo wadimo ha woni e den fedde non wadimo ha woni iblis ha o salani Allah subhanahu wa ta'ala ko mawnitinagol makko gol hollugol Allah subhanahu wa ta'ala wonde makko kanko buri mawnude no jeya mun ko Allah subhanahu wa ta'ala wi no yobe arbe nayobe hiiro be men adam o wi kanko de haray mo himo teddi buri adam sabu non kanko tagama yite ngi adam tagama e lopangal andi donc mawnitinare makko wadimo e ngal keferagal kono walam yunkiru o yeddano ko Allah wi kon o innano hinano wonir walakinahu qabalahu bil iba'i wal istikbar kono ko Allah wi kon o jabbori dum salagol mawnitinagol qala Allah tabaaraka wa ta'ala qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun hefrabe de nela sallam arno noddi be habe be andi fellet ko gonga nela sallam onni mudum kono tawde yawitagol be yimbe yutirnobe baawo nelaado men sallallahu alaihi wasallam tawde ko fuqara en ko sifa bilal en ko sifa abdullah ibn maktum en ko nandita be no salman al-farisi en ko sifa beedo e nandita beedo yimbe wasunobe fuqara makka en taw ko sifa beedo nyentino jokkuno nelaado sallallahu alaihi wasallam heferabe makka be patron ji di mawnintinodi di be ari mawnintini be andi ko nelaado jokki kon ko gonga kono sabu iwtirgol baawo beedo nelaado sallallahu alaihi wasallam be wolde fi mun do nandita be mabbe be salori dum do gol mawnitina gol do dum katare ko keferagal ngal jeya hino jumari kadi e gebal keferagal ngal ko wete kon kufrul irad heferagal fi durnagol do harantino andi gonga no durno بأن يؤرد بسمعه وقلبه أما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصدق ذلك ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة ويترك الحق لا يتألمه ولا يعمل به ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق فهو كافر كفر عيراد قال الله تعالى والذين كفروا أما أنذروا مؤردون كفر العيراد كويته كيف راقل في دورنغول كو دورنغول durnora noppi mun ndin e berne mudum den konko nelaadon sallallahu alaihi wasallam addi haraw gongi naali dum o fenna nelaadon sallallahu alaihi wasallam o yida weldugol e nelaadon sallallahu alaihi wasallam o yida wondugol e makko o jetta hakkile makko den o dirna e mudum o potito no few acca gonga on
hara o jangata gonga o jabata hedade gonga o jabata gollitirde gonga kanyum kadi o doga nokkiyeli kanyum kadi ka tawata inde Allah nden hino jante don e hore konko durni don fu hadi kada kala ka inde Allah jantete o dabata yarugol non be wi o dum do ko keferagal weteke kufru irad durnagol jomiraado subhanahu wa ta'ala o yewte ngadi deftere makko suratu shu'ara aya 111 o wi en wondema ben heferbe ben yeddube konko be wajora haray be durno dum wondema Allah subhanahu wa ta'ala o wi ben kanyum kadi ko heferbe wallazina kafaru amma unziru mu'ridun ben yeddube konko be wajora taway be durno dum dum ko wete kufru irad hino wodi der ka kara ngal ko wete kufru shak laawolkisal yeddugol fi sikkitagol kanyum kadi dum kadi konno woni dum ko bi an la yajzima bi sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam konde o fibata o fellitata ka berne makko gongingol ne la don sallallahu alaihi wasallam wala kazibihi wala fennugol mo kadi o ya mimmi gongina dum mi fenna dum no mi do sikkiti eske nu gonga bal yashukku fi amri hara mo sikkiti ne la fiyake ne la don sallallahu alaihi wasallam wa yataraddadu fi ittiba'ihi hara mo wadu rutti no fi nyentingol ne la no yerle mi jokku kayo mi accu don sabu non ko dabba e neddo juldon e jeyaado juldon ko yo gongina timmungal ko nela don sallallahu alaihi wasallam addi kon immorde ka jomiraado subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko juldon dabbira hena yo sikkido dum wa annahu haqqun la miriyata fi wonde ma dum ko gonga sikki wala e modum faman taraddada fi ittiba'i ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam kala on sikkitido e nyentingol ma ko nela don sallallahu alaihi wasallam addi kon wonde ma dum siko gonga hare yo andu fagar kafara kufra shirk hare o do yeddi heferagal keferagal ko wete keferagal shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala kanyum kadi kufru shakki heferagal sikkitagol jomira subhanahu wa ta'ala o dala nen kanyum kadi suratu al-ahqaf aya 3 o wi alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumu nuhin wa adin wa thamuda wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم جميرا سبحانه وتعالى ويني أرى اليوم خبر بيدو يمبي أتنو بيو يمبي النبي نوح كانوا يمبي آد يمبي ثمود النبي صالح ɓen wonnoɓe ɓaawo maɓɓe ɓen fof hay gooto anndaɓe sona joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wo nulaaɓe maɓɓe arino addanino ɓe hujjaaji feeñuɗi ɓanguɗi immorde ka joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala kono ɓe rutti juuɗe maɓɓe ɗen ka kondulle maɓɓe ɓe ɗum woni ɓe sali wa qaalu inna kafarna bima ursiltum bih ɓe indi menen nde men yeddi koko addaɗa konko nellira ɗon e muɗum e ɗum kadi hoor ɗum meɗen sikkiti kañum kadi konko on ɗo men noddude muɗum sikke liɓay ɗo ɓurɗo liɓude e sikke meɗen sikkiti ɗum men hoolaki ɗum ɗo kadi ade ko keferagal wiyetegal kufru sak hino jeeya keferagal ngal ko wiyetegen kufru nifaq ko heferagal kañum kadi naafiqiyagal ngal ɗo kañum kadi ko jeeyangal e ko heferɗinta goɗɗo o wi huwa izharul islam wal khair ko feññingol wondema ko julɗo feññina golle moƴƴe wa ibtanul kufur suuɗa noon keferagal ngal ka nder wa sharri e bone on kañum kata ɗum ɗo bone on hino suuɗi ka nder wowo mukhalafatul batin li zahir wo ɗum woni ko suuɗugol ko luutondirgol ko feeñi kon e ko woni nder kon e ko feeñi kon wa izharul qawli bil lisan awil fi'l feññinira noon ka konngol ka ɗengal maɗum e ka golle kono hara luutondiri e golle e ko woni kon kaɓe nder ɓernde ko tifiɓi kon ka ɓernde kono hara ka ɓanndu ko woni gollude kon e ko woni feññinde kon ka ɗengal makko e ko woni yeede kon ka yaasi wondema ko julɗo haray ɗum ɗo ko wiyete kon ko nifaq o wi wal munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lu o haray ko wiyete o nafiq yagal konngol makko ngol hino luutondira e golle makko ɗen haray gundo makko on hino luutondira e ko feññini kon fa huwa yadkhulu islam min babin haray mo natira l'islam e dambugal go wa yakhruju min babin akhar o yaltira e dambugal go kañum kadi wa yadkhulu fil iman zahiran wa yakhruju minhu batina himo nataka nder limanagal ko o feññinɗo wondema ko gomɗinɗo kono noon hara ka nder ɓernde makko hara ko yaltuɗo e nder muɗum sabu himo suuri ka ɓernde ko enen e renta fa hadha huwa nifaqul akbar ko ɗum woni hara nafiqiyagal mawnugal qala allahu tabaraka wa ta'ala wa min annasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin jomira subhanahu wa ta'ala wi hino e yimɓe goo ɗum o yewti en ɗum e suratul baqara aya 7 o hino yimɓe goo ɓe no wiya menen min gomɗini Allah min gomɗini ñalande sakkitorde nden Allah wi wa ma hum bimuminin ɓen de ɓe wonali gomɗinɗe kañum kadi
haray no jeeya e kadi ko wiyete kon kufru kañum kadi yeddugol goo kufru sabbi wal istihza heferɗingol yennugol e hayfintingo ɗum woni e jalkitugol wal istihza awil intiqas ɗum woni ko jaasingol e hayfingol fi hunde nden ɗuyɗa valeur mayron ma ɗum yenna ma ɗum jalnora bi shay'in min dinil islam e hunde ngo tawata Allah subhanahu wa ta'ala hino waɗi ka dina kon tonde jeeya mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darura ko tawata hino andira ka dina ko e hoore soɓe ko ɗum ɗo wonno kon tawa neɗɗon hino ƴetti ɗum wondema ko jalnori o jalkita ɗum sawa'un kana shakhsu hazilan aw la'iban woni non neɗɗon woni ko sama kala woni ma ko e gonga e muɗum woni ma o fija e woni e muɗum aw mujahilan lil kuffar aw mujamilan lil kuffar ma ɗum hara o inne woni kanko ko wiyete kon ko provoque yani ko mujamala e hakkunde makko e hefere ɓe woni men cantindira e woni aw fi halil mushajara ma ɗum ko sanga ɓe sonki ɓe haaɓi aw fi halil ghadab ma ko sanga o tikki o wolira ɗum ɗon e nder konngol o sikka wondema haray kanko ha joni mo nder l'islam haray yo andu o yaltino e islamu wona wiya ko nandi ɗum faqad ajma ala immata ala kufri fa'ili haray jangoɓe ɓen fotti wondema e neɗɗo waɗɗo ɗum ɗo woni o cantindira e makko woni ɓe cantindira e woni o wolingol konngol haray wondema ɓe ñaawi wondema oɗo kañum kadi waɗuɗo ɗum ɗo haray ko woni kafir ko ɗum woni haray o yeddi qala allahu tabaraka wa ta'ala jomira subhanahu wa ta'ala o yeeti en ka deftere makko teddunde e suratu tawbati aya 65 ha aya 66 ha 66 jomira subhanahu wa ta'ala wi wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin sadaqallahu alazim jomira subhanahu wa ta'ala wi wonde masi alandike be konko be no wolde din halaji be no wolde ko be weta amenen men fija woni men cantindira woni Allah wi ene ko ayeje Allah den ko Allah e ayeje makko den e nulaado makko woni ko cantindirto woni ko waton fijinaare mudum Allah wi wata on gantino hada yon faamu yeddiri sabu dum do baada imani ko baawa hari on gomdini Allah wi non si tawi men yaafi ka fedde go mi e modon hara yon andu kadi men letta fedde go sabu bi annahum kanu mujrimina be laati ko be bakkondimbe hana no jeey ko wete ko kanyum kadi on kayferagal kufrul bughd heferagal anyugol yani huwa kurhu dinil islam anyugol dinal islam kan aw shay'in min ahkami ma dum gotun e ko nyaawori l'islam wi kon aw shay'in min shar'i llahi ma dum gotun e shari'aji Allah subhanahu wa ta'ala to dum aw mimma anzala ma kon ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini aw kurhu nabiyal islam sallallahu alaihi wasallam ma dum anyugol nela sallallahu alaihi wasallam o anyi sabu anyugol nela don hara ko dum naade mo ngal keferagal no aw ma jaa bihi min ash-shar'i ma dum hara ko shari'a on addi aw shay'in min zalik bi annahu lam yakun aw tamanni bi annahu lam yakun ma dum wayelo hara dum do tawanoka kadina sabu anyugol makko dina kan wonna dum do hara tawanoka ton aw kurhu shay'in mimma ajma alayhi ahlul ilm ma dum anyugol le hunde tawata yimbe ganda den no fotti mudum bi annahu min ad-din hara wonde ma dum ka kadina jeya kanko wiya dum do futuno hara alano ka de dina ton sabu anyugol makko tun kanko qala Allah tabaaraka wa ta'ala zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum jomira subhanahu wa ta'ala wiyen dum don e suratu Muhammad aya jena wonde makko defi be dum don ko bi annahum karihu ma anzala Allah ko sabuna be anyi konko Allah jippini Allah wi fa ahbata amalum Allah bonni golleji mabbe Allah dando bonnede golle meden o wi wo ngal do façon none do e keferagal e ko wona e dum do wo haray ɗiɗo piiji fuu ɗiɗo fuu haray ko luttina e ɗum jooma mum ka yiite wa muhbitatun li jamil amal haray ko bonna e ɗum dendangal golle iza mata sahibuha alayha si tawi jommum noon kadi maayi e dow mum ɗum de kadi si tawi o tuubuno kadi ado mayde Allah subhanahu wa ta'ala yafanto mo qala Allah tabaraka wa ta'ala inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah wi wondema ɓen ɗon heferɓe immorde yaaɓe yimɓe defte e yimɓe shirkuɓe ɓe o wi ɓe woni e kayite jahannama kadi ko ɓe luttinoyteɓe toon ko kamɓe kadi ɓuri bonde tagorne o daali aya ko kañum kadi ɗum koye suratu zumar aya 65 o wi wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin ɗum ɗo fewtinama e ɓuɗɗo teddude tagore nden nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ɗum woni nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam Allah wi gonɗi wahaynama e ma yo nelaɗo e ɓen attinoɓe ma kañum kadi annabaɓe feƴƴunoɓe
wonde ma si tawi a sirkani Allah subhanahu wa ta'ala bonne golde maɗen kadi a jeeyata yimɓe perduɓe yo Allah dande jeeyata yimɓe perduɓe haray nanen e wino e haray ɗum ɗo woni feccere ko wiyete kon kufrun akbar mukhrijun anil milla ɗeɗo geɓe ɗe yewtuɗen ɗo fuu ko jeeya ɗum e keferagal mawnugal ngal tawa ngal yaltinaygal e l'islam ngal feccere ɗimmere nden haray ko nden ɗo won e sakkitorde darsu meɗen on ɗo o haray ko kufrun asghar hayru mukhrijun minal milla ko keferagal tosogal tawata ko no konta ko keferagal kono ngal yaltinta neɗɗo ka diina huwa ma la yunaqidu aslal iman haray no jeeya e ngal konko wonde wolde fi mum ɗon keferagal ngal yaltinta neɗɗo ka diina ko on ko tawata golle tawata ɗe luutondira e laslu iman o yani honno finde iman o bal yunqisuhu ko woni hara ko ɗuytay e muɗum woni na wonde haray no luutondire mo few wala yaslubu sahibuhu sifat al islam ɓorata jooma mum wonde makko o sifa ko julɗo ittata wonde ma o woni wonde ma na o julɗo hande kadi si ɗum ɗon woni e makko wa yakunu sahibuhu mutaarridan lil wa'id ko woni tun haray jooma muɗum haray o woni ko kambanaɗo ko wonande jomiraɗo subhanahu wa ta'ala iza lam yatub minhu sida o tuubale ngal gollal ngal o waɗi ɗon wa qad atlaqahu shari ala ba'd al ma'asi wa dhunub ala sabili jazr wa tahdid hara tawata sharia on ko yewtiri ɗum ɗon ko e sabu bakkatuji ɗi on tigi waɗi geddi ɗi on tigi waɗi e bakkatuji ɗi o waɗi kono hara ko e laawol gufugol e laawol kambangol on tigi fiyo potito e muɗum wigol wondema haray ko kefere kono hara na keferagal luttinengal ka dina li annaha min khisal al kufr sabu noon haray konko waɗi ɗon ko jeeya ɗum e fecce e geɓe keferagal wa hiya la tasilu ila haddil kufri al akbar kono hara ngal keferagal ngal wiyangal wolangal ɗon ka deftere Allah ma ka sunna nela sallam hara ngal ɗon hewtinta keferagal ko wiɗen heferagal mawnugal ngal wa ma kana min hadha an-naw no jeeya noon e ko ɗi noneji ɗi wonɗen ɗi noneji ɗi tawata yaltinta neɗɗo kadi noon fa min kaba'iri dhunub no jeeya ɗum e bakkatuji no jeeya ɗum e ɗi bakkatuji wiyeteɗi mawɗi wa huwa muqtadin listihqaqil wa'id wo haray ɗum ko wawata ñawde jom muɗum ko tabintingol fodore ma ɗum kamba jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wal azab e lette dunal khulud finnar Allah wiya mi waɗete ɗum ɗo mi lettete mi waɗete mi naatete ka yite kono noon hara wiyetake o luttunete o andi ngal ngal woɗen nani ara ɗum ngal nam ngal yewtuɗen nane fi muɗum wiɗen ko e keferagal mawnal ngal luttinengal ka yite ngal ɗon holli joomum o naata ka yite o lutta toon ngal ɗo holli wondema joomum naata yite so waɗi on bakkato ɗon o maydi e mum o tuubali kono noon o luttataka nder yite on tuma on ɗon o inni wo wa sahibu hadal kufre mimman tanaluhum shafa'atu shafi'in haray mo naɓe ka nder yite kono ɓaawo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala newnanoyaymo tefanamo ɗum woni si kon Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo e nela sallam yo tefanmo maɗum kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yurmede makko o inna yaltinemo ka nder yite wa min al amsilati ala zalika no jeeyaɗen ɗon mise noon haray ko ɗon wonɗe sakkitorde e darsu meɗen on kufru ni'ma yeddugol nema mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani neɗɗo ɗum ko kufru wiyete ko yeddugol kono ina yeddu keferagal luttinengal neɗɗo ka nder yite wa kufranul ashiri wal ihsan e yeddugol ko waɗanede yani neɗɗo waɗane ko moƴƴi wano ko nela sallam ma kono wondema sonna ɓen kon hino jeeya e piiji ko ɗuɗɗini ɓe ka nder yite wo honɗum le annahunna tuksirna la'na wondema heɓi hebbina huɗugol sonnaɓe hino hebbina huɗugol si ɓe monike ko fanno ɓe huɗay e honɗum kadi o yakfurna al ashir hiɓe heewi yeddugol kadi moƴƴere nde ɓe waɗana si sonnajo e moodi mum haaɓi ɗo hande si moodi makko no sodannomo ɗo compleji 10 tawi koto makko no sodannomo ɗo misorum gotum ma ɗum mbaɓe makko no sodannomo complet goto ko wiyata sindona ɓen annum hareno hande hay komi watto miɗo yarani hara mi ala hay komi watto hala ko moodi makko waɗanimo kon kanko o yejjitinno no fof ɗum noon mo yettali tagore o yettata taguɗon ɗum kadi no jeeye ko wiyete kufre wal ihsanu e moƴƴede muɗum goɗɗo waɗane ko moƴƴi ɗum kañum kadi yedda tawa an ha jake ɗum kadi no jeeye ko wiyete ko kufre wa qitalul muslim e haɓugol julɗo wal halifu bi ghayri llahi ta'ala e wondirgol ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ɗum kañum kadi ko jeeya ɗum e kufre wattanu fi nasab e yuugol e dambe kadi wiya kaarijo hina kaarijo baba makko hara anda ko boni baba makko anda lasli makko ya joni yeeto yaltugol tun e gufugol on tiga yaasi yeeto yimɓe ɓen o ko ɗumajo ni o ko ni o wayi ko hina oɗo ni ɓe makko ma na kaarijo ni nene makko sifa ɗum ɗon woni yuugol dambe ɗum kañum kadi no jeeya ko te kon kufur wanni yahatu alal mayyit ɗum woni kañum kadi e wullugol
min sowtoji yani hita towna hito muɗum pedito barmintino bonna cuuɗi bonna piiji ko wala ko andino ɗen ko waɗeteno ka baadiya ka fulawaji sifa ɗum ɗo kañum kadi hino jeeya ko wiyete kon kufre yani wullugol neɗɗo mayɗo haray na kowoni ko haɗa gomɗi ɗin gondi ɗin haɗaka eɗen andi nela sa sallam ɓurɗo teddude tagore nden ko kamɓe haɗi ɗum ɗo ɓe ma kono wata goɗɗo wullu mayɗo kono ɓayi ɓiɗɗo maɓɓe on Ibrahim o tetike ɓe wulluno sahabaɓe ngari landi ɓe maaki ennelaɗo on haɗali men wondema wata goɗɗo wullu mayɗo ɓe maaki wo kono si goɗɗo heeɓi sifa ɗum ɗo haray ɓernde nden hino suno gite ɗen hino hibba gonɗi ɓe maaki kono noon menen min wolata sina ko weltinta jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe maaki kono noon haray menen meɗen sundi komin serti kon Ibrahima meɗen sundi komin serti kon maayo Ibrahima ɗiɗo ɗan ɗo o gomɗi gite ko iwata ka gite ɗo ara ɗum ɗo ko gomɗi yurmede ni ɗum ɗo haɗaka ko immagol daro on wiya ko ɓe addayno hunde kaari on ɓay ɓe ɗo yehi hannde kadi ɗum ɗo arata ko hombo kadi wallata men ko hombo waɗata ɗum ɗo haray wayi wasi tawi ko on ɗo wonno ko jogiti fiyake maɗa on fof fewde gurdam makko ɗum ɗon haray ɗum ɗon fijirtake wata goɗɗo waɗa ɗum ɗon no jeeya kañum kadi ko wiyete kufrunima niyahto anil mayit wullugol mayɗo wa qawlul mu'minu li akhihi al mu'min ya kafir ila gayri zalik wiigol goɗɗo gomɗinɗo siɗɗo makko on ko an yo he keefeero ɗum ɗo kañum kadi fijirtake wata waɗa ɗum ɗo ko wonayi ɗum ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala daliga deftere makko tedduno wa in ta'ifatani min al mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma Allah subhanahu wa taala wi wosi tawi feddeji ɗiɗi e gomɗinɓe ɓen haaɓi Allah wi moƴƴitini hakkundeji maɓɓe wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufr nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki yennugol julɗo koye faasigagal jeeya warugol mogol koye keferagal ngal kadi jeeya wa qala sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wata rutto ɓaawo am ɓaawo sabbi mana ɓaawo ɓe feƴƴude ɓaawo ɓe feƴƴinde kam sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wata rutto ɓaawo an ko on heferɓe wonton ko on heferɓe hara yoga e moɗon hino piya ɓeya ino wara ɓeya kadi ino lorra ɓeya ɗum ɗo kañum kadi kalimatu kufruno e muɗum kuffara kono ngal keferagal ɗo wiɗen hina keferagal luttinel ngal neɗɗo e yiite wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak aw kafar nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala wondirɗo kadi ko wona Allah ɓe maaki haray o shirkani Allah ma ɗum o yeddi donc haray toujours ko ngal kalimatu kufr shahid ko on e yewde ko ɗum ɗo sabu nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala wondirɗo ko wona Allah subhanahu wa taala haray ko ɗum woni o shirkani Allah ma ɗum o yeddimo donc ngal ɗo keferagal kañum kadi na luttinel ngal ka yiite wa qala sallallahu alaihi wasallam isnani fi nnasi huma bihim kufrun atta'nu fi nasabi wan niyahatu al mayyit nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki piiji ɗiɗi e yimɓe ɓen si ɓe waɗi ɗiɗo piiji ɗiɗi haray ɗum ɗo no waɗi ɓe ko ɓe heferɓe ɓe maaki hon ɗum yiwugol ka dambe kañum e wullugol mayɗo haray ɗiɗo hina ko fijirte ɗeɗo pecce ɗe yewtuɗen ɗo ɗi piiji ɗi yewtuɗen ɗo immorde ka daalo jomiraɗo subhanahu wa taala hayte ko ɗo e makuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko ɗiɗo wiyete kufrun asghar hayru mukhrijin min al milla ko heferagal tosogal ngal yaltinta neɗɗo on e diina kan haray so o waɗi noon o waɗi ko wiyete kon yeddugol Allah subhanahu wa taala kono hinaka heferagal wano ngal waɗatton ɗe wolde ngal togo joni noon ka raɓɓindingol wiɗen wondema ngal keferagal ngal Allah wi luttina yiite to fou ma yaltinaygal on tiga diina fou ma ɗum e ngal ɗum wiyen ɗe feccere ɗimmere nden heferagal ko wiyete kon tosogal ngal ko tawata yaltinta neɗɗon e diina kan haray ɗum ɗo fof ko si tawi jooma mum maayi lutti e muɗum yani o maydu e muɗum si o tuubi o ruttike hay siko e mawnugal ngal attinde ngal attinde wolde ngal si o tuubi o ruttike Allah subhanahu wa taala hino woni pré yafanagol mo jomiraɗo subhanahu wa taala nela sallallahu alaihi wasallam maaki wondema Allah subhanahu wa taala hino jippo e okammo hikkiɗo e aduna on e tattaɓal jemma o lando yalli no woodi torotoɗo lammi okkamo yalli no woodi molotoɗo lammi dandamo haray musidɓe julɓe ka raɓɓinɗingol ma ɗum de ka daragol ɗo ɓayra no gasa raɓɓiɗali kono haray ka daragol ɗo hiɗen anditen Allah subhanahu wa taala himo woni pré jaɓɓagol en enen e wonduɗen fof e bakkatuji meɗen kono haray koyen geru bakkatuji meɗen ɗin tawata koye ñandoyɗi ɗi to na ñandoyɗi ɓeydo tawa koyen wonu enen Allah subhanahu wa taala e makko hina en wi ko menen ko kaari en wonanta men wasila hakkude men e Allah goto kala koye wi min Allah no yiɗinmi goto kala koye wonu jaatigi Allah goto kala koye wi min kadi ko min Allah woni jaatigi mi toroto Allah subhanahu wa taala yafanalam bakkatuji anden hina sabu karamo ko kaari en ɗaɓɓugol neɗɗo e du'a e neɗɗo ɗa tañƴini ko neɗɗo moƴƴo yo du'a no ma heno moƴƴi kono noon an e hoore ma wono yarata noon ɗaɓɓa e ballo ka gouvernement wiya min kadi oɗo simi ari o daranto lan hunde kaari geeru an kadi heɓira noon avocat taw avocat manko jomiraɗo subhanahu wa taala taw avocat manko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema haray ka sikkuɗa Allah subhanahu wa taala ɗon
hara ya andu ko don o wonamma siyasi ke mo yiduma e andu mo yiduma sa wadi ka bernde ma Allah no anyuma Allah faala kam andu kadi ko don Allah wonamma dun non aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim hara mi daro wado hara kala ko nan don ga e ko moƴƴi ko yaade deftere Allah ne sunna Allah sallallahu ko e morde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kala ko nan don ga e faljere e angal bangingol e yejji e duma fu aray ko andu immorde amin e shaytan dun non haray mi tora Allah subhanahu wa ta'ala ko jangon en do ko yalla tawra nafiri la mi yoto don nafiran onon hedi ben barke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal